saa cia bilingi wa mauvo. Wakatana matuko miongoni na thamthatu mwini wa 12 mwakani wa 2025 nina ukethina na thocha tumanithie nthini wa bilingi wa mauvo mwendoni wa saa monza masito makwa nita wa beti wa mwania tuyambiriria mauvo metunikana askofu munene wa kanisa wa IBC Africa ya umiloni wa Sua na Finland Timothy Ndambuki nwamenda Kristo kuonanya wendo kuyanyanya pamwe na kumafoia na kuwa na kinini kila menacho ya askofu nwamata Kristo maikakana asei mekatumia mali yonai ivindani mauta wa mauta nwende madidikane kana mwa iwambe ve maondo metede kivo kutunga siana skulu. January si wazazi tuko back to school. Sasa back to school inakuja baada ya sikukuu. Tusitumie era zetu kama watu wasio na hekima. Kwa sababu wengine wanafanya hivyo, ngoja Januari ifike. Anaanza kulia, anaanza kupisha hodi kwa jirani. Nisaidie mtoto wangu, karo haijatosha, nyinyi mmekula zaidi. Na waomba kukariri haina gharama. Kwa sababu gharama ya wokovu Mungu mwenyewe halilipa. Haina gharama. Lakini hizi gharama zingine sisi tunaendelea kuingiza katika sherehe zetu, tunastahili kufikiria vema. Na nakukumbusha tena na tena, Januari inakuja na sio ule wakati tulikuwa tunafikiria ati gharama ni ya secondary school na university peke yake. Hapana, CBC imekuja na gharama na hapo mashinani ndipo mzazi wa mashinani na yeye anaanzia. Kwa hivyo asipokuwa na mipango anaweza kushindwa. Kwa hivyo katika sikukuu hii na sikukuu ya kukaribisha mwaka mpya tuitumie kwa njia hiyo. Mimi ningewaomba tuendelee kukariri mambo ya kiroho, mambo ya kiungu, na tusinguze mambo ambayo yanaweza kutuzuia kutimiza wajibu wetu kama wazazi siku hizo. Minister munene Musalia Mudavadi ni wakulia Kristo kwende ya kana ibinani ya kutania siku kukulika makanisani na kuwatia mavundisyo omwe na kulumilia mwekio ni kana kuvya itheka nzika kana mondo ala matema mwekio inene kanisani omwe kuya sabatia nwenda Kristo kulumilia mwekio na kulia kuwatia mondo ala no maluluticha. I can tell you, doubt can be very costly, it can be very expensive, particularly if it is prolonged, particularly if it becomes your habit, particularly if it becomes your culture. Doubt can be a very expensive thing. So we are here so that we can learn to have faith, to believe, so that we can avoid doubting. That is why we are in a sanctuary like this, so that we can eliminate this issue called doubt from our minds. Because if you doubt there is God, you know the consequences. If you doubt that there are diseases and you go and eat your food without washing your hands, there are consequences. You doubt
that when you feel sick, you should not go to a hospital, but you should remain there. The consequences can be expensive and devastating. So doubt, this thing called doubt. Today is Jesus' great day when he came to be. Let us use it to eliminate doubt so that we can have hope and we can have faith. And with hope and faith and with the grace of God, anything is possible. Jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mungami munene wa Munisipaa kana Municipal Manager wa Tala kwa Kangundo Justus Kitengo niwo myokanyo muvyokwi ene alamende na kuvingisa mevangile ya masoko kana tauni cia Kangundo, Tala, Mala na Joska. Ketangangi aikwatiana na thukumi angi kuthesia soko wa Tala no wetakana serikali ya county disa kwitikila muvango wa kuthesia masoko kuvingi soniene mbi kindu kila kiende na kwikia wima wa mwenende muisioni itina wa miako kwa kola kwimitao ya kiwu kana kuvinga nziasi ya kuthinikia mbanga cia mituki. Boni motisia na maovo na Justus Kitengo ni kana mevangile ya masoko kivathukanyo isioni cia Matungulo na Kangundo methitu maivingisa mikalile na muno ila kwena kuthinikia mbanga cia mituki vai wetakana serikali ya kaunti ya Masako ni kulazimika osaitambia na kuvetanga yosi kana miako elesi yenzia wamuna mitau ya utwa kivu. Municipality yoka na cost na nikenda tuungamia municipality wito kulingana na excellence wa vinyandeti undu waiti nundu no kwenda municipality si ungame undu si ungama ate ne si independent nikenda ikabikio kuthukuma ene na ku contain sio ene na ikabikia kuyana na kuthea twina encroachment binge muno siende ndene wa municipality sito Kangundo na Tala Joska everywhere with and then one zia situ ila city yedo sia obeta kana ela kwena fire kana kwena mwaki with ama extinguisher sito kana ma loli maitu makusima moto maibeta nondo andu dimaki ya sioski kila bandu nienda tunenga ne warning alama akiti tafadhali mambe ya kubeta nondo o unit weather to ile line sha zia sito na kila bandu tuambie na watala baba spark wazia besiwa drainage sele yoski siake to yolo drainage okethe akewa na ta mbua ya uwana chako no kibeta nondo drainage ni no sioski siake to yolo na siake to yolo pali kakiko na kiko meka sebunthene kisi yeyo yethia metao yitu ni na blockages aikwatene na thukumia kuthesa soko Atala ongela kana nonginya nthi na tandithi onthe makwatene kwikithia kana kwino theu tekunyeche kukila vandu kendo laitonya kuete misio ingi kuima wa nthi enda kulia nthi na biashara matala tukwatianie na theu yo ni kenda tuthitweva mo kila nduka thithiwe na dustbin wa umya kiko chaku keke thini wa dustbin yesu ni kenda kwa choka kuwa kiko chaku katwa thini wa ila bin si tutwekete kila bandu thini wa masoko maitu ma municipality Kangundo Joska kila bandu mpaka Mala kwa kubetukwatia ni kenda tukabibilikia kuthesia masoko maitu kingi kila kithwa kikunikilwa na wethianu mwina la maende na kwikia wima wene nthi muisioni na kuoneze choho nthini wa mitau ya utwa kivuo kingi ni ndembe yeyo nina mundu wa health na commander na admin na nitwendie Tala kila bandu bonde na nomba bingi cia Tala mono esia sewage na makono esia kiwu cha uthamba thini wa mitau yitu and drainages wethi abadi kan drainages wethi athina mpaka chonthini na siendo isu siendo thubu nondo na nduma yo thima ile toilet to enforce ta county government na netulitwa tuinengana warning alama mekumia kikocho cha nyumba na sio makeke thini wa drainages ito mama nime utwete ya kibendo wendo na nime obikia kukwado na nyumba sio kupingwa nondo you governor ndenda ngwe na municipality ito na ndo kwenda usuvia andu make ma municipalities yake sia Masako kuna na Cosmas Masesi maisa ulela nthini wa kuikithia utheu nthini wa masoko kivathukanyo na mwene nthini ake na watho wa kuikia gikova lava ilite vate kuthukwanyekela vandu mitau yonthe ni twathesia na ni kawaida kaitu kuendea na uthesia after mwena wandu nunu twithana na mandu theli wa keli na wakatano kwa ni tabia mwene nthi na ndiamba mawish Merry Christmas na Happy New Year na endi ndia governor noso monopio nundu kwa kwetha noto kweta monopio department ya waste management na itwende nesa antu ina sindu cionthile cietha ciebo nundu wa thukuma mwene nthi nitabi mwene nthi wa Tala Kangundo municipality kana o mituki nitwetha tu enforce issue ya ndola maenda mayikanja mathangu ku sokoni maskala
kwa hiyo ndukondo no wetho wibangito gwika mubuko ka gwega sindu cia kuamina nacio ikia bandu mundu akwitha mituki chuma giki thela ikwitha na enforcement andala mekanja sindu kulita everywhere kwete that twitethania cia utheu twina mwenende wa matungulu na ingi indi kwa andola metha mai empty iko yonthe ni amitao yitu ni asikitu tunenete matuko maingi na joda tu enforce mundu wote ulo connected pipes yake kwemti iko ya nduka nyumba yake ya ukombothia ndeni amitao yitu ya drainage chiusio ukethira twende na uthesi andu maende na uthokwani ina nienda kwa tha mwene ndo atala kangundo kana soko situ sikala sinde matuko nthe na ndio nandola mena mutuko wa ukwatia myaki ulua matanki maitu makwekie kwa maika ni yake ndo agotha bitha tuyananga zitangi na ndio na nzevesu tinzio ndo wa mwene ndi nitona kuchangia muno kwete mabao maingi kumatala matungulu kaunti ya Masaku nyene toboni Mutisia. Mbai ya mokambani ya thuthu vindani ya sikukuu ililikane muungamo wako mukwata ambao mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka keleloni cha kukitia usumbu wa Kenya sakwani ni munene ukite ainena kavindane kalao kuisania na kutani ya sikukuu ya kisimisi na ine wardini ya kiva umuingi Stephen Mbaki Mwele minister wa Nima na Withe Waindo kaunti na Kitui ni wasekana mbai ya mokamba yungamite na mutongo huu na muno vindani itolekele siasa ikodi ambaye kulia kwithuki siala mekitina na muungamo usu Osia Kimanzi na ili vote. Ainena kavindane kala kwezania ziko kwa gezimizi na enenzi muziki wake kisioni cha thitha mwingia kati minister omuvyani wa Nima na Withe Waindo kaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaki Mwele ni wakulia mbai ya mukamba kuendea kumukwata mba mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na muno kavindane ka tuelekele mwaka wa kwekunia maleve mbewoza kwani munene wa mwaka wa ngilile miongweli na mwonza neno wa Christmas ba kuitu mingi ningwendo kulia andu monze na nundu tuendete mwaka wa kuna siasa na nyini mwana siasa na ni waziri nendo mwakana yini busyo nendo pyu ya kamba na Kenya yonze balumila nundu waithukisia kuma kuya Nyanza waithukisia Mzaluo waithukisia mundu wetu wa Mukuyu waithukisia mundu wetu wa Mbaluya waithukisia mundu wetu wa Mutaita waithukisia mundu wetu wa Woria kila mundu enena nitu elono vandilisia utongoi na watoto usubila ndola makwenda ni mundu wetu wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ko idho mwako ukite idho nze tuitina wa Kalonzo kavindane kau mbaya aikulia enenzi kupothizia alame kitina na mungamo wa kumkwata mba mutongoi na tuko na mundu ukuthikando nundu bande bo bakoko toko ko idhi ngo mukuli andu monze tusubilie bandu bala baruko tokwa na niva ve mwana wetu wa Kalonzo wa Musyoka ukuthikando na wazia wa mukamba umete ukamba manya wewe mumaitha witu na we mumaitha witu tunenga nafasi utwanange kura zitu kukura zitu sionze sike kabuni kimwe kya Kalonzo wa Musyoka nundu wazia wa Mukenya wonze wivo Mbaya Kimwele ni wongela na ukulia enenzi kuonenya wendo ibindani iya gezimizi na kuwezania na alama tena kendo kirivoti ya vilingi wa Movo kumadhitha kilio mbungeni cha mwingia katika undini ya Kitui Osia Kimanzi. Mauvaso maki Osia Kimanzi ni mwamoto andini odio mwamonini ndo kadhiva sani tusiokeveti. Na udho chandini wa Kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itendela nso
itonye ko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe ende uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausu wesia niwe atikoke Kumava Mutongoi TV na Mutongoi FM twimwendea kisimisi kisio na mwaka mweo mwailu wangilile na miongwele na dhandatu. Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Koma na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa uikala wakwa mbelelia matuku miongwele na elimu yo 12 Makindu Skego Shops ungedhanisia na Mumbuni Driving School kuthaingiania na Total Petrol Station wakele matuku miongwele na tatu kathonzweni Windisheka Zitina Wangomene Hotel duka namba 3 kungedhanisia na Kilome Hotel wakatatu matuku miongwele na anatu matiliku cha Mbeo Inn wakinguti matanisioni machangwa si na Kilili wakana matuku miongwele na 5 tuwe Mali Bus Park duka namba 139 etina wanaikana booking office wakatana matuku miongwele 3 wote katika tuwatazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wadhanzatu matuku miongolea Monza tuikambuitu na Wakanzi Supermarket kungedhanisia na Blessed Kanani Hotel. Kwa mawabombe ange tuthoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti Monza ile imwa noti kenda noti kana noti Monza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti Monza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina odhocha ingi tusangana mbe na movo metonika na mwandike munene movyani wa mweka Fikirini Jacobs ni wavuthisi atongoi alamende na kukulia ngwatanio ya lembeta ya Kiswane kwisila siama aiweta kaa ni kalata kaa kiuteti ainene akilifi Fikirini ni wasekana kuma mwaka wangilili miongoli na ilingi nyomundi vaya tongoi mai yumia na kunenea avamwe na kukulia ngwatanio ya Kiswane indi meoneka kunenea ngwatanio o yuvati alite miaka yiniva ile usakwani munene otwaiwe aiwe tongatanio ya Kiswane ienda enendi kukidwa na kwikiwa vinya kiokwati. Natolika wanza nini kana madao ma AFCON nimekwendea kwa muthenyani wa umundi wala timu wa Angola uthauka na Zimbabwe saa 9 na nusu cia iya uyo Egypt ithauke na South Africa saa 12 cia iya uyo Zambia mathauke na Comoros saa 2 na nusu cia uyo na Morocco maithauka na Mali saa 5 cia uyo. Nemo vyangu na museisia o Mutongoi TV nondo akwitikila kwilo la vilingi wa mavo ni kwendea muthenya wa koila nyeneta wa Beti wa Mwani.